属豆类为次要粮食，这是我们翻过的。接下来是有人说阿美族是吃草的民族，因为阿美族在日常生活中所食用的野菜至少超过100种以上的野菜，所以有人说阿美族是吃草的民族，一点也不为过。好，这是我们上次写的。今天呢，我们接着就是从根、茎、花、叶、果，直到各种山产、溪、河流的海产的，都是阿美族人信息栏后，好，好，好，我刚刚复制到信息栏，你可以在信息栏里面看着来翻译。这里面提到这个植物的根、茎、叶、花、果，知道各种的山产，河里面的、溪里面的、海里面的，都是阿美族人日常生活当中的食材。我们试着把它翻译。好，我刚刚那么到你说帮着还好，ini lamit, wakawai, falo, papah, waci.
makan min numita umisa pangcahay. Nanti ni nulu tinda ilutok, tinda inanom, sawat, tinda iriat. Tira minku alaan mita umisa pangcahay to kakanan itirahaw.喂， Sama-sama.啊，关于这里面的一些植物的根茎叶，我们的说法根、乌拉米、茎、阿卡歪、巴鲁或者是汉娜，叶子就巴巴，果实我们叫瓦基。Inya ilutok sansan, itinya inanom ya asawat, atau itinya iriar, ira minku, pi alaan, pi tapuan, mita upang cahto kakanan.哎，那toko masadak toko ni 美惠老师好。哦，Mereka Mas Faris Nira。哎，美惠老师，早先 kumitilitan numi sore。Hai, hao Sinsi. Tanaman ho ako hao. 哎，mamakaan numita upang tsah arateng i. Nanilamit, awakay, falu, papah, haji nulusay. Tangasai nulutukay atama no aluan puting no rialan ho kalumaamaan satu saka orip numita pinacaran. 好，不错哦。
对，写的都是很完整啊，还有举例这个山产、海产、海。Lalu continuai ta ka cikau nuriat ate haiku tiniai iriat ala an mita kakanan mita upang cahao. 好，mini panai 也完成了，好啊。tanaman misa ausi kumisu mini panai. Nanolamid Hakawai follow 这边没有空格。Papa atau haji masama anai I lutok I sawat atau iriarai ukakanen no misapan sahai. 还比较简单扼要号，好，都是阿美族日常生活中我sahto kakak ate hai ko kakanan mita umisapan sahai sahto kakanan mita umisapan 全部都是阿美族采集kita tengan kialaan mita kakanan itini alo-aloan niloto-lotokan itini ria hao 好 aloan 在河边这个美惠写的那前面的 alo 太少点了，该点的没点，不该点的阿瓦该。awakan akawai阿瓦盖外国跟他吵，阿高外跟阿瓦盖一样啊，一样哦。我们叫阿高外是那个金啊。还阿瓦盖还好，谢谢。好，老师，我只是跟着那个法洛跟爸爸之间，我加一个。nano lamid akawai alfalo apa atau haji sama amana I lutuk I sawat atau I ria kakanan no bisa pancahai ma'min 好，有形容到这个中文的意思哈，就是说很多的植物的根茎叶果实都是我们原住民可以采集的食物，就是从山上你的山产或者河水里面的鱼类草还有草类都是海里面的鱼呀、海草贝类都是我们原住民采集的食物。好，其他同学、其他老师也试着把你的手写的、手翻译的，你翻译站的时候，把它跟一点点好以信息栏，我们一起来互相学习、互相参考。允许那个海产蛮含，努力亚兰还蛮爱。Satu Nuriatan Puting ramai 你能不说要全部说？没有啊，举例都可以了。举例可以哦，好。举例可以啊，写不完哦，我要写不完，那么多海产。Nuriaran Nuriarai, hai naniarai, nani aloai. Ini ai alo, itini ai iriat. Mereka minko ala numita misapan cahaya kakanan itira. 好。Itu.
还有其他同学，其他老师有学好的，可以放在信息栏哈，我们一起来互相学习这小段应该是比较简单。好，心燕也放在信息栏了哈。好，心燕你读一下你写的内容哈。首先呢，你弟弟在那边说，来试试看，试试看。Nano lamis akawai hana papa kecil bangsa iluto atau alo tiang atau masamaan laten satu sakalna no sakauli puno panca。来对的，后面这不做，前面可能要你稍微的调整一下，来你可以把它说。Ulamit, akawai, hana, papa, wahci no ka lulu no sai，或是nano， 你现在是 nano lamit， 可能开头可能稍微调整一下，让它比较顺，比较像说像植物的根茎叶，不会像那个植物的根茎叶或者总上这样，我们用这样的方法来解释，用解释。那我用马蒂亚乌拉米这样可以吗？乌拉米，还乌拉米，爸爸，阿高歪，汉娜，这样，atau HCI 这样。你再调第一句看看第一句。好的。好，处长也写好了，嗨。好，王处长，首先我们第一单的秘书。Pakai ni ai. Mafahatta. Maaraw to. Pakai na o lamit, o akawai, o baro, anak, o papa atau cik nurosai. Haro o masa maanay aaraan irotok. Iaro atau irial aadopen, bavutingan atau dadatengan. Satu ay kakanan numita upang cah tu umiamiat. Ay, pansal mata minto mapaliti sukira sa mahauto. Sa mahauto. Ay pansalay nandito so ha. Pakai ni ay pakai ni sa sinatsa ko ha. Isi dahing ha. Pakai ni ay ulamit, akawai, ufalo, hana, upapa atau hachi nulusay. Halo masa maanay aalaan ilutok, ialo atau iriat aadopan, putingan atau datangan. Sahto ay kakanan numita upang sahto rumiamiat. 这个内容还非常的丰富哈。Mafalita macam mahal to。谢谢汪处长哈。谢谢。其他的同学可以参考他这样的写法哈。
那有时候我们不要直接用中文直接翻译，用你方法就按照它的意思，用我们阿美族的那种描述的方法来去描述，自己念起来就很顺哈。有时候我们直接用中文的话会比较生硬，因为我们的口语化，你像罗邦扎汉努米达安尼法律努米达安啊逻辑比法律好的很顺的答案少些。经验好了吗？按照心愿这个，你可以从一开头跟那诺跟，你可以从那尼拉米，就是从那个根就可以被我们阿美族吃了，说那尼拉米，阿高歪，汉娜，爸爸atau hachi no lusai hao。tengah sai nani lutukai， 从山里面的当山nani lutukai， nani aluai nani riarai mamaan datengan sahto kakanen sahto kakanen saka orep na po yung no ho kakanen saka orep no pancah kakanen saka orep no pancah， 所以呢前面第一个 no saka orep no pancah， 也可以saka orep no pancah。好，还有人在写吗？如果你有在写的话，就可以继续写。现在我把下一段再放上来，下一段这一篇的下一段，我也把它放在我们的信息栏哦。这一段就比较长一点。最后一段
最后一段我会放在信息栏。阿美族有传统的美食，海中、水里的鱼、虾类，天上飞的鸟兽类，地上爬行的动物类，平野上生长的植物类，都可以进食，世人都称赞是美味。好，那我们用写的时候，你可以先把它说成白话，然后翻成我们的语言哦。好了，用解释的方法，把列操用解释，把这个中文把它解释，用解释的方法白话文，然后再翻成我们的阿美族语。伊拉古努rai rai no mita kakanan hao 传统的美食。Nanti ni ai riat, nanti ai alo, afuting, akalang, akafus. Atui tini maberai ayama, adupen. Tini ai nar adupen i. Atui pala-palaan polong kakanan namita tateng. 都可以进食。Mati hai ko makanay nimita sa pangsahay saka Waluman tu kutam tau kumaan tu kakanan nimita sa pangsahay. Tatapan salay kakanan sa ko animi ai atam tau. 现在很多为了健康的人都很多都开始吃一些我们原住民的野菜类哈。其实我们原住民老早就开始饮用吃这些野菜的食物，现代的人都觉得那些食物都是美味。
我们的传统美食，就是我们nurai no tato asan akakanen，tato manai akakanen 的传统美食吼，那 tato asan， nurai akakanen mitao sa pangsahay。Itinay iriya, itinay inanom, aputing, at kafus, orang-orang, puto maperay, ikakarayan, ayam, inay inar, aadupan, pengawai pala-palaan, data-datang hau kakanan na vitamin sa pansahay, halo manay, tamdaw hau itanam tutu kakanan mita utatamanay mo kakanan sa ko no anini ay tamdaw 现在世人都称赞这些我们的野菜，我们以前人所吃的这些食物，现在的人都开始拿来当食物，不感觉到味道是好的。那么耐kakanan
哎，美惠老师，我看到你的翻译的结果了。哎，sausi dari tanaman sausi. Tanaman ho ako, matama ay na. Tato. Asipor sa tuko tangal. Ayo, ito. Hai, asipan ako hao. Ay, Bagay nito, kakanan no, mita, misano pangsa, hai. Ano i Rialto, no alo ay afuting, afar, ato mafaray i kakarayan a ayam, no aalupan ho, ato talumama an arateng satu o talamaan nay a kakanan. Isang. 来，谈到都基巴么给苏古达欧克拉，世人都称赞这是美味。Halo, perang ama olah hama untuk kakanan nomita. Oh, halo pala pailang, maulah to kakanan nomita. 哎 Patulan, hala. 哎，把这不多人，但是别人都一样，都非常称赞我们的这些我们的野菜文化，还有山产。但世人都称赞的结论，世人都称赞我们这些食物都是美味。大家嘛奈，个个说爱个个嫩，哎，这都中间有一个地方的语句，你看看要怎么样的不？看呢，好，我看一下哈。Pakai niai tu kakanan nomita misa pangcahai. Ayo, tentu bisa pangcahai anu iria raito I alo aito no alo aputing apar atau maafarai I kakarayan ayam maafarai atupen maafarai I kakarayan ayam no atupen 这边为什么说no atupen ho 不要喝，你我来弄alupan 就好了。对，你就说天上飞的鸟类都可以了。我们不来一个karayan ayam adupan 都可以，飞鼠也是飞的嘛。adupan 马不来一个 karayan ayam adupan 那就不用后了。那个 no 不用 no adupan 不用ayam adupan ado 这样。Kalau maan datang 就是一定爱以巴拉巴拉安，它叫田野，在野外嘛，一定以巴拉巴拉啊，mengawai datang satu 后面都没有问题了，就是中间这个语气。好，哎，伊拉德国你处长的名单好，还王处长，首先komite kita nomiso。Ay, tanaman ho ako ila ko muraraway. Ito. Sarap ang tahaw. Ay, pamjal hato. Ay. Adi hay ko nanoto asay pangcalay kakanan no pangcah. Ay. Matiay ono hiaray ato aroay vabutingan. Vabuti-buting. Buti-buting. Mavulay I kakarayan aya-ayam atau misarakarakatay I sasra pinanuang atau murengaway I para-paraan date-dateng nga ayay maamin makaan o tada ardatay kakanan sangko suarno dam-dam-dam. 哎呀，rumah kurmiso，哎，很多一些重叠式就是努米达尼萨邦扎海的传统哦，哒哒哒噔哦，妈妈按的那个叠字，重叠字就是说各种各样的东西，哈，你都用那个方法来表达。哒哒方扎来亚米蒂利丹诺处长努米达好，Sariawan haja kumisa osyaw，哒哒方扎努米蒂利丹努米说。啊，材料那个米少些好，ada hai ko nano to as pangcalay kakanan no pangca nano to as
也可以说 nano rai rai numita 嘛，也可以 nano rai rai numita 或是 nano toas numita 放在来个干嫩哦，放在 matia ai o 就像那个叫 matia ai o no ria rai atau alo ai puting-puting mak perai kakarayan ayam 就是各种的鸟类，atau masyarakat serai什么sasera binal 那个叫做野兽吗？哈，动物。Binanuang 还有个野兽哈，Binanuang atau malengawai pala-palaan datang 各种的蔬菜，那ayai min makan 都是可以拿来当食物啊。结论你来好大大阿勒的带就是我们说好吃的形容词，大大阿勒的带kakanan saan kusuano dam到，对，所以很多人都说我们这些食物都真是一个好吃的食物，美味就是好吃的食物，神来好。好，谢谢处长你的分享好。能的过你聊完你，我有一个错字哦，等一下再列出来。好，你看过你美会好，我来念一下，美会帮你念一下哈。Pakai nito kakanan numita bisa pangcahay ano riara ito no alo ay afuting afar atau maafaray kakarayan ayam adupan atau kalau maamaan datang melengawai pala-palaan sahto tadamaan nai kakanan halo pair alo pairang to maulah to kakanan mita hai 这就不错啦，美惠。爱的，爱的比较丰富一点。哎呀，丰富就念起来就很顺啦。还通过哈，这都意思都达到了。好。Kira ko tadamaan nai na to asan namita pancalay kakanan hao 美食。Itinya iriar, itinya alo, puting-puting, kalakalang. Maverai kakarayan, ayam. Itinya nar adupan. Mengawai pala-palaan kasa tatang pala-palaan mengawai pala-palaan tatang pengayai min kakanan numita unsa pangcahay saka halo parang maulah kumaan ton kakanan numita pangcah好，makan 真的你主张的好。Saraf to ya misarakatai nar adupan。好，刚刚处长讲的adupan 叫做，刚刚叫做 binanuang， binanuang 就是野兽动物。好，接下来我们看一下米利板奈，首先ang tawag nito raranumako. Wata maputoy tiniga ikakaanan no misapan sahay iraguna riaray ato inanumay afuting kafus umahfaray kakarayan ayam makatay isra aalupan
atau i laf-lafai lengus ngai kanen makmin ukaulahan no tam-tam lao kumaan. 有点萨吉拉雅咯，阿都用 U。对，这几天一直写，我刚刚还写那个 O 写成 U 呢，哎呦喂！最近一直写这个翻那个萨吉拉雅，有影响了，你看。对，真的有些影响哎。好，刚刚你讲到那个da fai 什么意思？da fai atau i da fai rengus 是什么？萨吉拉雅叫da fai 啊，是吗？atau i da fai da rengus 还是以巴拉巴拉安rengus Laf 等于 nar， nar 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 平原就是 nar 地上爬的都是 nar 好。你的ngai哦，早一点ngai ngai 那个点再加一个那个点哈ngai akanen makmin ngai akanen makmin kaulahan no tam tau kaulahan no tam tau kumaan 你加一个连接词加tam tau kumaan 好，就没什么大问题了，都是叙述的很好。好，marawat toko miliawan tani miliau 来tam kakanan 好看再一次。di kakanan no misa pangcahai iraku pangcahai 点一下 iraku na i nani iraku na kuna i riarai atau i nanumai futing kafus umak ferai i kakarayan ayam 加一点 ayam 我现在发现的 ayam 的你要写 maka i serak atau pen serak 你把 serak 改为 nar 好了平地 atau i tafai serengos ngai kanen makmin kaulahan no tam tau kumaan 好没什么很好了好bahan kita 好那你好我们还有一小段好我们bahan kita 都10分钟好ini 8点17分bisa tapang kita 我们还有一小段 tamarat nian hau urum ito uno Ay, araw to ako kunin mili panay how. Ay, mga ay to sa osinto kun na mili panay kumitilita no miso. Hai, nika agakapawan to tatamaan no kaan no mitau misa pansa hai.
nanu mihsahacaan mitana misa cacak tangasa anini ko tatuasan fana no mita 哎，那个你在tanam ami cacak，然后何种可以吃？何种可以吃？ umasama ama anay o ngayay aganan 还 hai 还对呀、哦 hai 记你的祖先matama ni catama tanaman na rahay matpa to umatso ay ko ngayay kakanen hai kamakaan sa mangarahan to ako ay pin na mihcahcaan ami sa tanatanam kung tatuasan namita ta masapinang umatso ay kakanen ko mga umatso ay ko ngayay kakanen ito kay 就说明了。情绪那个来源怎么说？ Lain tatapangan yang 哦， kini 好好， lain na tatapangan no kakapawan kita hau kapawan nita kunya na tatapangan na kanan namita unano tatuasan namita upang to mihcacaan sa tanam ta mafana atso ay ko ngayay kanan ta tangasa maparay-ray tangasa anini paray-ray tangasa anini 这样比较白话简单一点，也可以更丰富的叙述它。好，Mario tu nili pini panai hau sausin aku. Nika aka kapawan tu tatapangan no kakak namita o misa pancahai. Nano mi hacah-caan ni mi tatanam mi hacah-caan mi tanam mi saca mi sacacak umaan ko ngayay na pin sa iten ha ngayay kaanan ta nga ta tangasa anini ko
Tatangasa anini ko tatuasan afana numita. Tatangasa，那个第一个大把它独立起来大。Tangasa anini ko tatuasan afana numita。好，美惠老师，你学好了哦，是吗？对，来，早先 kumitilitan isu。还能那个sa fikir satu ka kumitir sa apa tuh saan saka aka tawalan numita ko tatapangan no kaan numita nano toas pararay tahaan ini 不够多哈，不是，可能你没有把它扭得很简单的就把它这个确定这个食物，其实有很多的经历啊，没按把它叙述一下。Kita naman tatuasan numita to mehcahcaan mapana maco ai ko mga ayay akanen 多年的尝试，然后什么东西可以吃啊？那一小段可以把它细述出来。多年的尝试经验 no tato asa numita mapana umaco ai akakanen kung ayay 好。好，我看一下。米粒已经又修正了。来，你个阿个卡巴湾都我修正了我阿爷那个加了，你又少点了。有点了，我点了，我点了，我阿添加了。爷感恩大对大，那个啥安尼个大多阿三阿凡那尼米达。Tatangasa anini marai-rai kufana namita hamili. Tatangasa anini kurai-rai mapana kita 流传到我们这里，urai-rai 很流传。好，组长，马上都给你组长阿里，咱们早些我们第一单没说组长。Tanaman ho ako ho. 上都这个tanam，中文哈很少，可是阿妹也很长，因为它只是那些传学有点像文言文的，这样我们把它变成白话文，没大，我们用白话文。哎，Kirami, aka pawanan no mita ko kinaira no kakanen. Now hani nanuray-ray no tatuasan misatana-tanam kumaan. Hanaw masupet to ko taneng misahapinang to ituay hakiako mga ayay kakanen. Saka tangasa anini matrak kunini taneng no toas. 你看不一样了，有没有修正的？好棒哦！我都马夫给了，可以参考处长。问pinas ni tilitan misal tutang tatalulong to mansal to saka unana naman nuniam kumitilitan misoyo. Ate hai ako sa Sarovan kia. Ito. 连问他在国民少些好，加深大家的印象好。Kirami， 可是呢，这是我们的一般的口气。Akapawana nomita ko kinaira no kakanen， 我们不要忘记我们所吃的这些东西。为什么呢？Nauhani nanurai-rai no tato asan， 我们祖先流传下来的wisata natanam。不断的尝试，misal tanam 不断的尝试 tukakanen 这些食物。那所以呢 masupet
累积下来马苏不就是累积下来的古单能力尝试马苏不是累积下来这些能力尝试米萨哈比朗很清楚的说，你做爱是哪一种哈基亚，哪一种是可以妈妈感恩可以拿来吃的，嘎嘎嫩妈妈爱可以嘎嘎嫩可以吃的，所以呢，当个沙到现在安妮妮当个沙安妮妮马特拉是留下来马特拉是留下来，古尼尼丹能达到阿三，所以祖先者留下了这么好的、这么高的智慧，留到现在真的是很丰富呢。内容呢，你迪丽丹你处长好，阿拉呀处长，我们迪丽丹的Sarov Hanita.我爱读古拉利亚文，naman niya kumidilitan na miso很丰富、很丰富有内容的米酸好，好，你selalu faca cimili ijuat dan selalu fanso nikah ai tak 好，对你后面也跟我讲最后一段。对。那当阿萨阿玛蒂尼古法纳努来努米达，对。传统流传下来这个才能好。还有没有其他的人在学这小段呢？如果有就尽快来，我们接下去，我们转换一下胃口那些年轻人对这个中文翻成母语会或许比较困难一点，但是我们练习。那等一下呢，我们转换一下。由母语阿美语翻成中文会比较容易。好，智慧谢谢你，智慧也写了一小段了智慧，你读一下，你念一下你手写的内容。Hai, nika aga kapawan kita tu kinairaan no kakaanan. Ano pinapina ami hetsaan ami sa tanam tak mafana kita. Umaan ko mga ayay akan makaan tak maparairai tahaan ini。这是很简短的叙述这个内容也形容到它的内容了虽然不是很完全，但是已经叙述到这句话的含义。反正都刚刚讲的 misa tanam misa tanam 尝试一次又一次的尝试 misa tanam。好，来，我们来再换胃口我们来做阿美族语翻成中文的部分如果你还在写这篇，你等一下放上来，我们也可以一起来检讨，一起来互相学习。好，我们转到第二大段的这个中文，我们下次再写我们换一下，每一段时间我们换一下胃口。我们跳到后面的部分后面的上次我们剩下来的原住民语翻成中文这一小段，这个只有几小段，我们来试试看。我们今天换胃口，上次我们中文翻成母语的部分，现在我们先以阿美语翻成中文的部分，先从这一小段开始。好，稍先画个号，应该是比较容易年轻人比较容易。Utamak no mato asai sa ai pipacat faat daira ilutok miado nauhani adi hai kulisin to pakai ni ai ini ni pi adob likakawa Utamak no mato asai sa ai pipacat faat daira ilutok miado nauhani ade hai kulisin do pakai ni ai ini nipi adob likakawa
你嘎嘎哇是习惯，是习俗啊，你嘎嘎哇是习惯呐，或是习俗啊。好，这一小段请你翻成中文，因为中文应该比较容易一点。来，我们试试看。呀，阿迪海呀，阿迪海呀，多了一个一点哦，阿迪海呀呀，阿迪海呀，我这边少一个呀哈，等下载没注意到。再比巴子发，daerah Iroto，然后你阿迪海过，李信阿迪海那个啊多一个啊，阿迪海这样，阿迪海过很多，阿迪海过这样。哎，谢谢处长。谢谢。copy 到那个 Word 档。mabawan ka po. Mabawan. 然后我们抄来不及。把它 copy 到这个信息栏。好，你的信息栏号，好，我贴到信息栏了。Utemak numato asai, utemak numato asai Saya patu fa atera irutuk ato. Now hani, hadi hai kulisin to pakai ni ai nipi ato dikakawa. Hai, tanaman nita ami fari.把它透过奇美丽班代号一下子就好了，就把这个中文这么长变成把这个阿美语翻成中文就变成一小段。还有勤劳不随意山上打猎，我少打了一个因为打猎有很多的禁忌。好，因为打猎有很多的禁忌。那它都弄到信息啊，因为我再补一下因为。好，
你第一句怎么没有翻呢？我的妈那么多阿塞，耆老吗？我的妈，你直接到在巴子发那里啊，在巴子发大家一路都不随意去山上啊，前面这些老年人，我的妈那么多阿塞啊，这些长者做事的时候绝不会怎么样，他们做为人的长者。接起了们的阿妈多阿塞这些老人家，这些老人家做事情绝不会随随便便的，就去山上打猎。为什么呢？那喊你为什么呢？有关于打猎这件事有很多的禁忌。一个高啊，也就是习俗，很多的习俗或者习惯，或是风俗，很多这种风俗的禁忌。好，许心燕，你写完了哈，来，你读看一下你所写的内容。哎，老师好。好，做很快哦。关于老人家做事不会随便去山上打猎，因为有很多仪式是关于打猎前的准备。对了，这样很好，哇，都很到位咯。太多的到山上打猎不是那么的简单，有很多的传统留下来的很多禁忌习俗，还有准备的事项，还有他们都要进信验。处长马上都米蒂利达你说，好，首先好呢，米蒂利达你说。嗨，耆老做事的态度很谨慎，不会随意上山打猎，因为狩猎的传统有很多要注意的禁忌。他们都是
把这个内容都已经写在的，都包含在里面了哈。所以老人家不是说去打猎就去打猎，太多的一些准备工具啊，有一些流传下来的一些习俗，传承下来的习俗都要去注意，很多的禁忌，有拜心，来古拜心。好，美丽班奈，来，你又写的，今天写的不错哦。有传统的事物，对不对？我写错了。有关传统的事物，耆老不随意山上打猎，因为打猎有很多的禁忌啊。哎，这个事物是那个物，哎，那个不是那个物，哎，对，有关要加一关。好，我再写。好。我如啊，那怎么不给你写中文啊？打字啊，那个物，此物非彼物，但是会常常会你按错了，点错。好，这个是小事情的。好，更正完毕。好，很好，厉害。对，耆老说，耆老做事情态度都非常的谨慎，都这个是暗号，不随意山上，不是随随便便说去打猎去打猎，不会随意山上打猎。那喊你，因为打猎这件事情的传统里面太多很多的注意的事项，很多的百姓杀禁忌。就像那个信燕所说的一样，打猎以前有很多的准备事项，不是说走就走，拿了枪就走，拿了弓箭就走，也有很多的事情要去处理，很多的生活习俗里面的风俗要去办。都好，下一小段哈，我们也可以很快的完成哦。下一小段，哎呦，可以呀，好。看看达那们大号，我看这个很长。ayaw no pi adop i bali ayaw pa tire to chi kawasay to hachwa mi maringat ato tala chua mi adop， 简单的就好了，这小段就好了，这一小段呢，达那么一大，ayaw no pi adop i bali ayaw papitire to si kawasay to ahatsua malingat ato talatsua miadop. Hay, tanaman takinya na upo ay文章号，你ayaw no piadop i bali ayaw bali ayaw， 你看前面是以ayaw， 这边是以bali ayaw。ayaw no pi adop i bali ayaw papatire to jikawasay to hatsua maringat ato talatsua mi adop， 这样。tanaman ami palit kinana suanu pangcah patalan holam hau. Ayaw no pi adop ayaw no pi adop pari ayaw patire to sikawasay to hatsua maringat ato talatsua mi adop palitsen holam hau。copy 一下，老师。来 copy 一下哈。好。那 copy 到一定的信息栏，好。
打猎之前，事先会请人家，请那个巫师，事先会请巫师来看看，去占卜一下啊，请巫师来占卜一下，什么时间可以前往出发，都以说啊，在哪一个地方有野兽可以打猎。Pagtitirian ho po si Kawasai.我们先请处长来读一下你所翻译的哈处长首先我跟你法律赞美说，嗨，感恩们好个。嗯，狩猎之前，事先要请巫师占卜，何时才可以出发？何处才可以狩猎？还那么多，就是这么简单的一句话，就是出门打猎以前我们都会有这样的习惯。Tapi arawan ho po yamit si kawasai hao，还有甚至于说什么时候最安全？还matamato arai处长呢？好，心燕换你了，心燕你读读看你的内容来。我说在打猎之前呢，会先请示祭司什么时候启程，然后到哪里打猎。好，到什么？到那个旅游到哪里？好，到哪里去打猎都可了。那个字改到这中午没关系。好，这就是目的，就是不是随随便便就出门了，一定要请示一下这个巫师祭司来看看这样出门最保险。好，米利班奈，你说到。先生，在打猎之前，猎人会请巫师占卜何时可以狩猎。哎呀妈，这个中文写错了，即猎场在哪里？
何时出发，不是何时狩猎。安哈抓马里亚，马里亚多，安哈抓马里亚，出发，一抓阿米阿都，对，狩猎场在哪里？好，反正这么多，好，美惠老师，你有没有翻？哎，晴晴，哎，下了没？还没，啊，还没有。对，打来念秘书，我们才下课。我还在过礼貌，我刚转过来。老师，我更正好了。好，哎，什么时候出发？对，对呀。安哈抓阿玛利亚就是安哈抓阿玛利亚，就什么时候出发？什么都，美惠你好了。哎，都安安了，你不写哦？你怎么马都卡多了？好了，阿玛蒂拉好，tengah sa matini hao. Morai kita utataya aminanam haja tu pipari tu sual hao. Itu tini kita masa si pasifana aminang asamanan pipari tamata tutong san. Wai ko nan atsa sa kusanan mamatama tu korana你法律站的mga爱都好。好，今天晚上我们的翻译练习都到此结束。愿今天晚上你们很好的睡眠。Hati ni aja ko pinanamita na mga ay ko lemas numisoan ni ada tayaan. Arayom. 哎，阿赖，谢谢，阿赖。好，谢谢你们。阿赖，谢谢。阿赖，好。